Nahan tarik ahumgi numidanga thoi butu sigi mamangda koina ahumga ayukta koi kotuna organize tawba makoi peace relay haibase makoi ayung din gi matamda nungdangda kamaina attack tawgadage haibase yamna well pre plan hana tawrukanda madugi ground reality ama madu hana yengthokpane lawi maramdi kaino da ayung din gi makoi gi adugumba peace relay ana hairaga makoina tawriba pot aduda tasengna moi adwai gi kuki gi kangu sing nupi sing china tasengna nung mayam sing si padana hana SP office ki mayokna ba jaga sing sida paisala tamba video mayam mai koina viral loiba mayam koina ngasi urei masi urakoi mathakta makoina nung sing jam fom sana paisala matungda tasengna haiba taragadi makoi gi well equipped oraba arm terrorist kangu sing kuki kangu sing na back taroga tawbune haibasi makoi adung lambi da phone na nungoi paraga chatpa yamna highly sophisticated weapon sing koi gi even kanoda koi American kano sing na paiba kangu sing haib tare army sing na paiba M16 rifle ari AK na sing ba tongan tongan no mayam ma madu paira kana makoi phone na chatpa dum pure sigi mathakta koi na numita da makoi na SP oriba kangpupi ki SP oriba Manoj Prabhakar da madu makoi ni attack direct intentionally tawisi kai gi no haiba matam da makoina ikoige kangopigi SP da hoji akoina makoina saibol kana thongjaliba ikoi hanu uyokching hariba jaga du da leiriba ikoigi central paramilitary forces sing lawthokadabani haina moina deadline ama pibani deadline pibasida makoina haibadu yadi haina police ta madugi potu tainabani tainaba matamsida ikoi numidangi matamdadi moina ayuk nungthinda paisalamba nung mayam duna hana thara matungda atop atop tonganba mayam ama forces narkanda moina kangopi office changjalaga tasengna kangopi digi office ki SP office ki adungba office manungdagi adungba documents mayam ama puthuoga mai thadok report mayam si yauri swaida akoina government of India na silence spectator na laibana tak laidabagi pot swaida nathirang hakta makanda akoi mamang the union government na tasengna Manipur gi adugumba jiri gi thawduki matang bukhalu matamda madu state subject ne haraga thaidorokpa state subject ne haraga thaidorokpa matamsida akoi tasengna state subject wetadi state ki adugumba security forces sing kari marangi damakta sing gi jaga sing da changna honaba matamda akoi gi paramilitary forces sing especially akoi gi Assam rifle sing na lambi thatlaga Casper gai ta chalaga aduga akoi sobung khok adugi adom saiki yang popirom saiki thokpa irang sigi horko matamda kari gi thamino habja so wangam lai so is da akoi tasengna anova governor ikoi nahan khaliba ikoi bhalana tasengna mai governor gi magi kanon tawbu matamda magi wasak lobo numitugi keno da numitugi duda mana tawkiba lekhiba ware mayam ama maduda security review meeting ga tawdana ikoi Manipur gi adugumba anova governor ahum laksu ba haiba tare hoji ikoi irang jiki matungda hapakpa ahum suba governor na security keno review meeting da ikoi Manipur gi home minister paiba tasengna haiba tare ga di ikoi keno ji honorable chief minister madu yawan gi yaw the boy maram si kari no habja so wang mlae ado bitagri so ai da koina tasengna magna ngasi tawriba mana paikhalai ba thabak thorom sing se government of India union government na tasengna Manipur gi keno thabak thorom sing se koi Manipur state ta mapung phana tasengna haragadi masigi state amagi state ki subject maning makha tamna thabak thonba ngamandrabra natragana koi constitution ki article provision the yauriba emergency ki provision article 352 dina 360 boki manung da laiba pot mayam sing se koi mapan thongda madumang ne na haidok tragasu manung da chanarabra haina ngasi koina ngalai dugi acha wahang ama oi maram kainoda aikoina article 3 to 13 of the constitution of India the piri madudi kainoda article 2 to 13 of the constitution of India deals with the ordinance making power by the governor na piri ba potuda governor na maduda ikoigi maduda kainoda tawgoda thabak thorom mayam singse masi samana madugi potu state ki kaino singna legislature singna madugi act of the state legislation tawdu samana na pibagi kaino khara sudum yauri madu kamani yauge haimatamda all the ordinance promulgated by the governor in the state have the same effect and force as act of the legislature of the state and that's why period governor can promulgate ordinance when the state legislature is not in session. These ordinance must approved by the state legislature within 6 weeks from its reassembly and a people report ama yauriba sima report mayam sigi matungina maki power da man state ki head ama oina koi leibani na tasengna haibata if President rule haibase article 356 and akoina haiba potse 356 laktringaida 355 imposed away haibase akoina num khangna lerege tawrgale wafum amane haibani na 355 manung dadi akoi tasengna 356 manung dadi akoina ngasi ki tv ki discussion talk opinion people se article 19 of the constitution of India right to freedom of speech and expression natraga any 19 manung da challiba sub clause mayam sing se masigi se
ꯌꯥꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯠꯅꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯃꯝꯅꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯇ ꯀꯟꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ.ꯑꯦꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355 ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯃꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯇꯥꯏꯞ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356 ꯆꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯅ ꯃꯗꯨ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356 ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯑꯗꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯃꯁꯦ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯔꯨꯜꯁ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ 356ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯛ ꯂꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ NSA ꯄꯥꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ NSA ꯁꯤ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯃꯥꯅ NSA ꯄꯥꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯦꯟꯈꯤꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯦꯟꯈꯤꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ NSA ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯣ ꯃꯗු ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯨ NSA ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ NSA ꯗꯨ ꯄꯥꯟꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯦꯛꯁꯟ 3 of the NSA National Security Act ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗ it provide that the government has the power to order the detention of any person ꯃꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗꯗꯤ the detaining person also does not have the right to move a bail application before a criminal court when the accused is in police custody and ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏ imprisonment ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯟ ꯊꯤꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ NSA ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯣꯠꯂꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ NSAꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ NSAꯒꯤ ꯃꯊꯤꯕꯣꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯒꯤ NSAꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ the NSA is tasked with regularly advising the PM of India on all matters relating to internal and external trade and opportunities to India's and overseas strategic and sensitive issues on behalf of the Prime Ministers and yauriba. Ado tagadi masigi potse Prime Minister da loinamak NSA du madu panba taragadi madugi potu sumain tawbal laigadabani internal amadi external threat mayam ado opportunity to India sigi mayam magi sensitive oibi issues mayam on behalf of Prime Minister yengadab yamina ngasagi Prime Minister na da pigadabani magi regular advising to PM India si tawdam yauriba potnina ngasai governor si ikoi ngasai aina haijabaduneba aikoi sidaisda present rules si semi PR gi type lairbanina madugi posi directives se somdai piraga tawribra haiba potuni aduna sumba pot mayam singsida aikoi ngasidi aikoi tholaiba potsing se government of India na aikoi tasengna aikoi gi su sign tawnaga 2005 ta hamboina aikoi union home ga sign tawnaga laina ki bukuki terrorist kangu singsina ngasi lairiba su gi potse masi advocate tawba ma chume tawdragu taragadi masi thugaidaba taragadi chanhandaba taragadi masumba pot mayam se dum tholakini even maswaida aikoi tasengna yam noningba amakak nahan kotuna statement ngol tholai ITL oina kaino haikanda central paramilitary forces singna adugumba su sign tawnariba jaga amada chingi jaga amda changjalaga sumaina masi laisalakpa haibase sugi ground rule thukaibne masigi posi oiba taragadi aikoi karino aikoina makoi koki gi adumba habitual liars mayam sina ngangi ma potse haibase sum khallaga taraga praja singna yengba ngamaktaba pot amakak laeba aikoi ta sengna haragadi national security da natraga state ki madugumba subject ta any pot ta state ki madugumba integrity da natraga state ki kanoda akaiba yakhaiba thungai thigaiba mayam lakpa mayam dubu senana lariba state ki forces sing natraga central paramilitary forces sing adagi military bo any pot mayam sing sina toriba
ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯇꯨꯒꯨꯝꯕ ITL ꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯝꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟ ꯁꯝꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ 1160 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁ ꯌꯧꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯇꯧꯍꯟꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ CSOs ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯛꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯂꯥꯏ SCꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯏꯚꯟ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯅꯕꯗꯒꯤ 24 hour extend ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯇꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ blockade national highway gi handu e kana highway post se aduna swai de khoina haina mari leinaba competent authorities se kanano government gi mahut silaga pham budoi ba mi sina kanano manipur gi lenga ki mahut silaga makhoi gi kana ga phamini haibse so wahang oi swai de competent authorities se na makhoi da tan tor bisi kai no haibse swai da praja sing na dum chamam dum nate na daga na mathibong pandaba michen adu onsen raga ta sengna khana basung ngamdaba aduga ta sengna makhoi na mitai furup ta target to saraga manipur gi adugumba lenga ta na daga india lenga ta makhoi na piriba pressure singse tasingna ekhoi gi lamlai gi adumba kendra gi manung laiba civil society organization pirak phoduba mamai lerga cherma kangu sina ngasi makhou ponu ngangi basde tasingna moi gi WY tablet kumba ngale number 4 hirin gi chachal laga drug ki pakna tawr kanda nomai khara makhoi na poppy plantation dagi phangmara taga illegal mo activities me andai phangiba extortion dagi phangiba paisa me amduna madugi nomai laichal lakanda praja singda innocent civilian da mai onsen laga tawbune haibasi mayak yam sengena haibi ai aduna swaida tasengna Indian Myanmar Thailand gi trilateral highway gi yenga kanda look is policy act is policy gi madugi marumda dum aikoi mayam se bali gi hameng ohen bidi sumoi swaida act north east hana aikoi act Manipur hana act north east hana tawuna hana mathok tai aduna sigi adugumba trilateral highway duna tasen hoji shamnari pot da 1160 km da gam hendokna Laos Vietnam Cambodia mani Thailand samnagani habi wakhan le kana somda iramdam kano se Manipur amadi India aikoi apun base aikoi sumaina mai chakpa taragadi aikoi Manipur da ngasi mai hori basing se muthatpa ngamdraba taragadi aikoi India Manipur se aikoi adugumma mapalgi adumba external aggression mayam ama yaure aikoi sumaina internal disturbance leire haiba batam da su article 352 dagina 360 fawda laiba emergency provisions su ningthisana dum apply tawdaba constitutional protection constitutional safeguard aduga aikoi as being as a citizen of India aikoi ni India da 1949 da Manipur si aham Southeast Asia manung da princely state amoina maning makhata malebak amoina adumba leijaramba lamdam sisu aikoi gi merger agreement sign tawlaga natraga force annexation any pot tamam oidersno madugi sign tawra matungda India lenga ki adugumba chanariba constitution sigi marumda chanagani maji punna chatminaragani haina bigi ba thajaba mayamdam chatminariba potsida hujikti aikoi che princely state amoina aikoi chahi lising ani gi ahum gi puwari masagi leijaba masagi marol masagi mayek masagi manat masagi culture tradition loinak suna watra leijaba Southeast Asia kan maning khata malebak amani habase kautholakpa adugi mathakta aikoi gi furup kanglupsi namtharaga thambagi pot amakak manba mu lakpasi yam nungai tamu fawi sigi pot singde aikoi tasengna state ki subject sing nintisana tobangam dre haiba state ki adugumba lenga ko yobi basing na makoi lobam thokpa mathong dang sing moral responsibility sing karino aluga ekoina first and foremost duty of an elected representative sing karino haibadu makoina khangdaba kaulung to busing se ekoi mi amani kana khanga yaroi pulop khangmina mama makoi khangba mathong dai makoi tara amna michen oigers taga su lemodi makoi yankai ado maduna the first and foremost duty of an elected representative is to protect the dignity of the house because house shows the nation aduga makoina house shows the nation haibadu mathakta kaino hakanda to protect
the properties and life of common people haibase makoina khangadabani aduna first priority na makoin tawam thong pot karino akoi gi procedure mayam ama leibase lenga ko moina nga aga chapum thok musik the masi kalaga chatpa yade akoi procedure sing je ngakna aduga amata kandana channa ba khonara kanda akoina praja miyam gi awaba praja miyam thengnariba samsya mayam singse akoina lotion gadabani masi prajana lotion gadabunate praja singna piraiba pressure mayam singse masi akoi gi hoba awarpa leiba sing dunia haina makoina khandara kanda praja singse yengna boina khanbai mahota praja singse aigi prajani aigi prajana aise sahi manga ge na democracy palewa ko mena india se masna election toru matunga akoi mihut amane na khallaga thagal abnina mihut amagi lawam thokpa chap chaba responsibility moral responsibility lawra kanda thabak singji tawhom thoina haiba poche khanda minara kanda akoi je unity oina makoi akoi leitaba taragadi akoi sumba external threat mayam ama external aggression natraga internal disturbance mayam singsna akoi lengak sasanda amadi praja singda adum nuai taba mayam ama thokpa yai masi thonda ba haiba akoi gi ithau ne haiba se makoi first and foremost duties makoi gi maduni aduga praja singi life amadi property protect to ba haiba se masi gi poche makoi gi makokta hana sangang tri fawbudi akoi masugum irang singse akoi na state ke subject ninti jana perform to ngamdre adagi amuk somda union ke subject tawdre constitution na pi provision mayam constitutional safeguard mayam madugi protection mayam pi ngamdre haina akoi launaraga adum amana haibasu dum sumba manba amana haibasu dum sumba manba aduga akoi machel se adum hunaraga ngangnaraga lehan bagi pot amada leirakanda masi waroishin na sidi pakpur kadong mande aduga sino waroishin lotion mangamdana laibai pot laikini masi lotion da taragadi adugumba maliam gi adugumba kainoda miyam mamangda india se adugumba maliam gi no khongmilan mida aduga kukan pangan bada mari subda lai haibase kaishunata ba kainoda tumit kang tangi kainoda kaino wakhal da laiba aduga tasunata khujin mamai phada ba adugumba manipur gi soil da adugumba mapane changba tum macha kharana madugi yu hannaba yu na honorko mayamda handok pangam dragadi madu india ge dung lairiba military gi power exercise to bangam da baibse ekoi india se atuki madik sole haina atopana ugi basu yai maram maduna masidi both state amadi center na khanaraga thuno lotion ba mathok tai rai smai thamjai